पाक्सदेम पाउखर अपडेट तौजरी कोविड पॉजिटिव सैंपल जीनोम सेक्वेंसिंग तौनब खंगनख्रे मालेमगी कोविड लाइचत संदोरपकी चांग वांखलक्लिबा इंडिया की स्टेट खुदिमक नौना कोविड पॉजिटिव थेंगनरब सैंपल जीनोम सेक्वेंसिंग तौबकी चांग वांखनब सेंट्रल गवर्नमेंट खंगनख्रे हिरम यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण इंडिया की स्टेट यूनियन टेरिटोरी खुदेक पीतुना थाब सेरोल हाई मालेम की जापान साउथ कोरिया ब्राजील चाइना यूनाइटेड स्टेट्स नौना कोविड लाइचत संदोरपकी चांग यामना वांखलक्ली मरम लेपाक लाइचत असी पाक्सना संदोरकदबदगी कलौननब निंथिना खोंगोल लीबगी तंगाइफदब लै मसन लेपाक अनौब वेरिएंट मखल अमा संगलक्लबसु ngalingaida खांगतोक हुबा ngमगदौरिबनी मदु एरबदी मतम चाना सेक्शन थरोंग लौकदौब ngमगनी इंडिया की वेना पमांगाइदगी सनदुना लाक्पा 5-4 स्ट्रेटेजी हाबदी टेस्ट ट्रैक ट्रीट वैक्सीनेशन अमदी एड्रेस टू कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हाब कंगलोन असी सेक्शन हंगाक्तुना चटपा मथौ तारे मरमसना लाइचत असिना नारमगनी सिंगनब मियोसिंग अदु खुदक टेस्ट तौथोकपा लोइनना सोकना समनरंबसिंगी खोंगोल लीबा मफुंग फाना लायंग थोकपा वैक्सीन निंथिना कापथोकपा मसुंग कोविड ngakthoknadaba kanglon sing ngakna chatpa hariba thausilasi chathagadabani malimgi ona seul amada miyo lakh 35 rom hoje covid laichat positive hoiba thengnari loinana india gi ona di seul amada sumnagi miyo lising ama chani rom laichat asina naba thengnari idina im dagi crore daret fare nation im gi treasurer oriba railung sarang benat logi wangmada khongkalakba aduga mahaki nufi gi account da leiba tax lupa crore tarhet amadi mahaki lanthum punabag enforcement directorate idina phagatkhre senphamasi railung gi matakta charged ama thagalapa matungda sis daukibani madungda nagaland gi PMLA court na railung sarangbe amadi mahaki nufi gi matakta court da chummi lali puthokna dabagi damakta somon ama thake somon asi tharaba matungda yamlaba senphamasi am na namna leiba District Mari Habidi Tamilong Senapati Ukrolamadi Sandel Dagi Kongalakba Selsing Haina Idina Fongdorakle. Ado Maki Maral Asilosan Bagidamak NSN IM leader Timuivada Tangjiliana Azansina Fongdorak Bagaluina Rut Chawang Elias Road Jelianki Mingda Leva Agaundagi Tongan Ba Mesul Pansing Amadi Insurance Policies that Tata to the Maki Maral Asibu Kopsina Bahonari. Luina Maki Novi account Dagi Yambaba Senpam Edokelun Sargi Secretary Oriba Afam Moivada Transfer Tawi Hari Maugi Mahiroi Yankaiga Manga Akanava flight Amada Dimapur Dagi Impanda Purakhe Kozuri Manipur King Equipment Daleva Yenafam Tok to Lamni Deko Manipur Gi Maugi Kunzasing Nagalengi Angambi Tabo Mafam Sing the Sang Bayaro Hana Sepona Tha Sigitaraga Mangadagi Ating Batam Kivadagi Dimapur da Maugi Mahiroi Kamarum Pantuna Lera Kivado Ngasi Manipur Lakan Akanaba flight Amatorang Tauduna Maugi Kunza Yankai Manga Dimapur Dagi Infal Airport da Purakre Lona Kunza Sing Asi Manipur State Transport Ki Bus Humna Maufawa Amuk Tinbigre Ngase Yupung Taraga Matoi Makarum Tarakpada 5 week Akanaba flight Amada Maugi Mahiroi Kamarum Yawa Kunza Sing Asi Infal Airport da Tongla Kivani Mahweda Tunglakiba Asiba Mau Council ki President Saheni Mau Students Union Mau Imphal Market Coordination Committee ki Thau Meeting Amazon Mau Assembly Constituency ki MLA Losi Dekona Taramna Okhe Tungda Mau ki Khunja Singh Asi Chief Minister ki Secretary da Chatra Chief Minister su Mafamadu Dharau Teamna Okhe Hiramasi ki Matang da Dimapur ki Imphal da Lakpada Yawrakiba Mau Students Union Dimapur ki President Samuel Kafena promising the high Sepogi Ating ba Asinamaram Oitana Maugi Kunza Sing Dimapur da Nabit Manga Mangani ki Mamang dagi Panduna Leragli Atumanama Kunza Kradini Dimapur dagi Parent Paulaga Maram Dabalambi is the Sanaki Bakrasu Yaukre Atobari Balambi Asi Yamna Koitokpa Madi Yamna Film Zadapan Nomada Gari Masing Yamna Chin Bagyotopa Laitre Maramasana Dimapur da Ladiba Miyamasi Mau Halaktuna Mimbam da Christmas Yawa Pangdabagi Pium the Laki Adobo Mau Council, Mau Students Union, Mau Imphal Market Coordination Committee na sing ba tongan ba CSO sing amasuk Mau ACG MLA Losi Deko na kanoko na biduna Mayroi amadi kunza sing asina thengri bugdong chada basing asi Manipur gi si minister gi nakong ihon bikibani Masigi tungda si minister na Mayroi sing gidamak yang biduna akanava flight asi lengan asang ba selpon na maputhok laga sinbirak pani masigi gidamak si minister bo hanya letana thagale Manipur da ngasi 5G launch tawragani India ki tongan mafam sing da 5G
5G सर्विस लॉन्च तौबा हुनरकलिबा असेगी सरुक अमोइना मणिपुर दसु एयरटेल की 5G सर्विस अखनबा ऑडियंस सिंह नंबर CM सेक्रेटरिएट लॉन्च तौरगनी थौरम असिदा चीफ मिनिस्टर अनोंगथोंबम बेरेन सरुक यागदौरी कैथल फंबी सिंहना IMC दा तंदाग्रे टेम्पोररी मार्केट स्ट्रीट वेंडर सिंह कैथल फमनबगी मतंगदा इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन न थोकिबा ऑर्डर जानिंगदे हाइदुना टेम्पोररी मार्केट कैथल फंबी सिंह इरांग हौरखरे इरांग हौकिबा कैथल फंबी सिंह IMC मनुंगदा चंगसिंदुना पोचै लंगाइखरे इरांग अदु पुलिस न लाक्सिनना बखोनबदा कैथल फंबी नुफी तरागा हमदोय असोगबन नंगरे IMC न थोकिबा ऑर्डर की मायुक्त कैथल फंबी सिंह नुमित जुंबा मतों खोंगसे चतपा होगी खोंगसे चतपगी पाहुए ख्वांगबगा सिटी पुलिस स्टेशन की ऑफिसर सिंह लाक्तुना खोंगसे लोइसिंग अदु थतुना थमगे कैथल फंबी सिंह अदुना मखाताना ओल्ड असेंबली रोड फाउदुना IMC तमना चननब होनरपदा पुलिस सिंह लंबी थतुना थमगे खोंगसे लाखिबी कैथल फंबी सिंह अदु हल्लु यादबदगी पुलिसना पेपर स्प्रे कापसिन दुना तंखाइबा होकी पुलिसना काप पेपर स्प्रे महिना माई अमदी मित्ता सोंगिबा कैथल फंबी खरा वानथरकबा अमदे ngaigi oina mit uba ngamkhidabadagi rimsta pukatuna laikanagi पुलिस खोंजंग लोई अनी की मरक्ता मुक्नारिंग चेरक्ता कैथल फंबी खराना IMC मनुंग चंगदुना पोजै लंखाइखे हिरम मसिग मरी लेना खोंजंग अदुदा सरुक याखिबी कैथल फंबी अमना IMC न थोकिबा ऑर्डर असि अथोबा मतमदा हंदोकदबनी IMC न थोकिबा ऑर्डर अदु हंदोक्ट्रिबा फाववा लेप लेतना खोंजंग क्या संगसिनखिगनी अथोबा मतमदा लेंगांना टेम्पोररी मार्केट की सैनबसी लोइसिनबियो अमरमदा कैथल फंबी सिंह अदुना IMC की कमिश्नर उनना बहोनबदा उनबा फंकिदे हारे वाटर सप्लाई स्कीम साननबा उरेप उयुंग तमखिबा था तरुक फारबा फावबा थबगमता होरमदबा MLA शांति मई हौना साउखरे मोयरांग अमदी कोकता मियामदा अफबा थकनरबा इसिंग फंगननबगिदमक वाटर सप्लाई स्कीम सिंग साननबा हौगिबा मे तरुकदा उरेप उयुंग तमखरबा फावबा स्कीम असिबो सुरिबा यूनिफोर टेक्नो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड पो MLA मोयरांग थोंगम शांतिना मई हौना साउखरे मोयंगसी मोयरांग एसी की मनुंग पाइखलिबा वाटर सप्लाई स्कीम सिंग यंगसनबगी खोंगसदा थबगमता हौदना लेरंबा अदु उबदा MLA थोंगम शांतिना हाय न्यू डेवलपमेंट बैंक के सेंटंग मखादा लाक्लिबा कुमजा लिसिंग अनि कुनगा मरी फावगी मनुंगदा मणिपुरगी मियामदा अफबा थंगनबा इसिंग फंगननबा पाइखलिबा वाटर सप्लाई स्कीम सिंग मनुंगदा हौगिबा मे तरुकदा उरेप युंग तमखरबा मोयरांग वाटर सप्लाई स्कीम अमसों कोता वाटर सप्लाई स्कीम अनि असि था तरेट रोम फाराबा फावबा थबगमता पाइखतना लेरमलिबा असि यूनिफोर टेक्नो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड न मणिपुर लैंगाक मियाम अमसुंग मोयरांगी मियाम बोसिंगनबने प्राइवेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मंगलान ओरिबा कुमजा लिसिंग अनि कुनगा मरी फावगी मनुंगदा लेबा कसिगी मियामबो अफबा थकनबा इसिंग फंगलगनी हना मंगलिबा मंगलाल अदु मरांग अमसुंग कोक्तागी ओइनदी मंगफावनाबा ngamgadaba मानद्रे हिरमसिगी मतंगदा PSE मिनिस्टर अमसुंग कमिश्नर दसु पाव पीखरे जल जीवन मिशन की फजक्रब स्कीम मसी मोयरांग अमसुंग कोक्ताददी थबगमता पाइखत पिरमद्रे यूनिफोर टेक्नो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड हारिबा लनाई कंपनी असिना थानिपान की ममांगदगी वर्क ऑर्डर पाइथोन लेखरबने स्कीम मसी मनुंगदा मोयरांग वाटर सप्लाई स्कीम की अरिबो वाटर रिजर्वर असि रिवायरिंग तबुसु यावरिबनी था निफान सोरबा फावबा वाटर रिजर्वर अदु फावबा रिवायरिंग लोइसिनतन लेरमले अदुगा थांजिंगसिंगदगी इसिंग लाखफम ओरिबा इनटेक पॉइंट सु सारमद्रे इसिंग पीनब पाइपलाइन सु तिंगलमद्रे कंपनी असिना तौरिबा थौंग असि मणिपुर लेखांगबसुंग मियामबो सिंगनबने हिरम मसिगी मतंग कंपनी असिगी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर ओरिबा मियोइदगी कमिटमेंट लौबा पामे MLA न मखातना हाई कोक्तागी वाटर सप्लाई स्कीम साननबगी लमलैते हाबदगी कोक्तागी मियामबो अफबा थकनरबा इसिंग फंगननबगिदमक कोक्ता म्युनिसिपल काउंसिल 1/8 लेबा ममल यामखरबा लौमराक अमा PSED बिष्णुपुर डिवीजन दा कतुना मिंगसु ओनखरबनी हारिबा लौफम मसी योनबा यौनदबा लंबीसु लौमपु ओरिबसिना कथोखरबनी अदबो लाइबक थीबदि ngasi फावबो वाटर सप्लाई स्कीम मसी साबगी ममी अमा फावबो ताद्रे हिरम मसिदा चेनरिबा PSED की ऑफिशियल सिंग दा ताइनगनी ऑफिशियल सिंग ना पीबा कमिटमेंट अदुगी मतुंगिना थबक हौदबा ताराबदे मरांगी मियाम गत लोइदना MLA मसामक यावना इहौ संगसेनगने मांगना MLA ओरिबसी AC असिगी मियाम की म्यूट अमुक होइननी मरमदुना मियाम की याइफना थबक तौगने खोंसना दुदा सरु याकिबा PSED बिष्णुपुर डिवीजन की EE पुयम रामबोन हाई वाटर सप्लाई स्कीम अनि असिगे थबक तहरमद्रिबा असिगी मतंगदा कंपनी की मरु ओइबा थौपुबसिंगा उनरगा मखोइगी कमिटमेंट अमा लौरगने यूनिफोर टेक्नो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर रमेश चौधरी ना वाटर सप्लाई स्कीम अनि असिगे थबक थेंगलिबसी ड्राइंग द खरा थेंगबा मसुंग लमकी येनबा खरा लेबदगिनि हाइख्रे
हौजिक्ति ड्राइंग सु लोइरे लमगी येनबस लैत्रबनिना थबक हौरगनी रिफियारिंग सथरिबा सरुकसिंग था अनिगी मनुंगदा लोइसिननबा होनगनी हाइरे स्टेट सिगी मेडलिस्ट सिंग द पीबा सेलगी मना हेंगत हलगनी अनि थोप लुप सिंग उनरोय मिनिस्टर सिंग सु उनबिगनु से मिनिस्टर मणिपुर की कॉमनवेल्थ गेम्स अमसुंग नेशनल गेम्स दा मेडल लौरक पसानारोय सिंग दा लेंगाना पुन थगोलदना पीबा सेनफम लोइनना कोचिंग दा पीबा सेनफम सु हेंगलगनी हाना से मिनिस्टर नोंथोंबम बेरेना लाउथोखरे हनक गुजरात पांगथोकिबा कुंथ्रागा तरुक सुबा नेशनल गेम्स अमसुंग शिलोंग दा पांगथोकिबा अनि सुबा नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 दा सरुक यारुबा सानारोय सिंगबो ओकपगी थौरमदा से मिनिस्टर ना मखादन हाई मतम अमदा यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की मिनिस्टर की चार्ज पूरीगदे स्टेट असिगी अनि थोकबा स्पोर्ट एसोसिएशन अमदगी मिहुचिंग उनाखिदे लोइदना हौजिकसु अनि थोकबा एसोसिएशन की मिहुचिंग उनारोय मिनिस्टर अतैनसु उनाबिगनो कोमलंपाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दा पांगथोकबा थौरम मतुदा से मिनिस्टर ना हाई कॉमनवेल्थ गेम्स दा मेडल लौरखिबा सानारोय सिंगी मरकता गोल्ड मेडल लौरखिबा सानारोय सिंगदा हाना लुपा लाख 15 पिरंबादो लाख कुंदे हेंगतख्रे सिल्वर मेडल लौरखिबा सिंगदा लुपा लाख 10 पिरंबादो लाख 15 दे हेंगतख्रे लोइदना सरुक यागिबा सिंगदना लुपा लाख 9 पिरगने नेशनल गेम्स दा गोल्ड मेडल फंगलखिबा सानारोय सिंगदा लुपा लाख 3 पिरंबादो लाख 5 दा सिल्वर मेडल फंगलकपदा लुपा लाख 2 पिरंबादो लाख 3 दा अमसुंग ब्रोंज मेडल लौरखिबा लुपा लाख 1 पिरंबादो लुपा लाख 2 पिरगने मसिगा लोइनना टीम इवेंट दा गोल्ड लुपा लाख 10 पिरंबादो लाख 15 दा सिल्वर दा लुपा लाख 5 पिरंबादो लाख 10 दा अमसुंग ब्रोंज दा लुपा लाख 3 पिरंबादो लाख 5 दा हेंगलगनी लोइनना कोचिंग दा पीबा गोल्ड लुपा लाख 5 पिरंबादो लाख 3 दा सिल्वर दा लुपा लाख 3 पिरंबादो लुपा लाख 5 दा अमसुंग ब्रोंज दा लुपा लाख 1 पिरंबादो लुपा लाख 3 दा हेंगलगनी हाइके थारुमदुदा से मिनिस्टर ना मखादान हाई महाकना ममागी टामदा स्पोर्ट मिनिस्टर इंचार्ज ओइना पुरिंगदा स्टेट असिदा लैरिबा अनि थोकपा स्पोर्ट्स एसोसिएशन अमतो उनाखिदे हाउजिकसु अनि थोकपा स्पोर्ट की एसोसिएशन अमतो उनारोय अतै मिनिस्टर सिंगसु उनाबिगनो चाइल्ड ट्रैफिकिंग अमसुंग सेक्सुअल अब्यूज थोकतनबा एजुकेशन दा मियांग चंगबा मथौ ताई मनी बाबू मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स MCPPCR अमसुंग FXB India Surakshya अनि पुदना खुसमनरग सिंदुना 1 day state level advocacy meeting to effectively address child trafficking and child sexual abuse in Manipur ki matang da ngasi sing bairong da leiba Travel Research Institute TRI da pangthokre Tharomadu da MCPCR ki chairperson Frailat Pam Manibabu Sarman hai child trafficking amasung child sexual abuse ki thodok asi thoktanaba maru oina angang sing da akanaba education takpi dambiba amasangi aduga hawrakleba mairoi sing da mafung phana education mangal phanganba mathau dai mana makatan hai child trafficking amadi child sexual abuse ki thawdog asi anamba singilam amasung khunggagi lam singtana thokan ba hele aduga imung manugi fibam sadaba mai gi thak khara watpa amadi lekai ni inthoktuna leibana singba imung singtana ihana thogalle adumu pa lamdamasda tai daba thawdog asi tatanava thoktanaba gi damak ekoi punam ana wakal tamina duna hona binaba changi lenga ki department khaktana kanbang amle थारुमदुदा MCPCR की फाइनेंस वाकी जोन सेक्रेटरी रेगिना होनग्रेना नुंगी ओइबा होरल पिरादुन हाई चाइल्ड ट्रैफिकिंग असि यूनाइटेड नेशंस लेगा की डिपार्टमेंट खतना कनबंगबलोय थारुमदुदा MCPCR की फाइनेंस वाकी जोन सेक्रेटरी रेगिना होनग्रेना नुंगी ओइबा होरल पिरादुन हाई चाइल्ड ट्रैफिकिंग असि यूनाइटेड नेशंस UN फावबा अयादुना भलेम सिन बथुंगना क्राइम अमनी आना खंगरगा लेरबने असिगम थौदोक थोरगलिबा असि इमुंग मनुंग दा सेल की फिबम का हेना सोक्सिलकबा सानिंगाय थनगाय लैरक्तबा इमुंग सिंदरी हेना नमना थोगले लोइनन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज असि सु लमदम असिदा यामना तोइना थोकबा थौदोक अमा ओइरे मखा तारकवा अतोपा पाउदा चाइना की अपुनबा मिसिंग की चादा हुमफु कोविड नारबा याय मिलियन मिलियन क्या म कोविड ना चाइना दा सिबगी ओथोकपा लैरी एक्सपर्ट चाइना दा कोविड-19 की अथिंग कोमथोखरबा मथुंगदा लेबाक अदुदा कोविड संदोपगी चांग असि अंगकपा फंगना हेंगलगले चाइना दा लेरिबा हॉस्पिटल एम्बा कोविड नाबगी पेशेंट सिंग चंद्रे एपिडेमियोलॉजिस्ट सिंगना फोंगदोखिबदा चाइना की अपनबा मिसिंग की चादा हुमफु अदुगा मालेम की ओइना चादा तारा लाकदोरबा था अहुम असि की मनुंगदा कोविड नारबा याय मिलियन मिलियन क्या अमना कोविड ना सिरबा याय आइरे बाइजिंग की डेजिग्नेटेड क्रेमेटोरिया दा हौकिबा मिटखनी अस्ता कोविड-19 ना नातुना सिबगी मसिंग असि अंगक को फंगने हेंगलकले चाइना की कैपिटल जाउना मफम क्या कोविड लाइसत पाक्सन संदोरकले बाइजिंग की वनदी हौकिबा नवेम्बर 13 मफनदगी न कुलुमदोय फावदा मियोय मरी कोविड लाइखिदबदगी हौजिक फावबा मसिंग हेंगलकप लैत्रे चाइना की कैपिटल बाइजिंग की नौकोक थंबा चिराइदा लैबा बाइजिंग दोंगजियो क्रेमेटोरियम दा कोविड नादुना सिबगी पोलोयबगी मसिंग असे
angakpa phangna hengalakle epidemiologist singi matunginadi baijing da leiriba crematorium jing asi nongan badagi numit taba fawa leptana covid na siraba singi poloi bagi sang asi hengalakle moksing overload oire mioi lising ani hena crematorium asida poloi dana haujik leire Auki basahi ahum logi matam masida China da zero covid lehna ba yamna kan hona rabasu auju phawba mai pak pangam dana leire covid gi athing ba lepki basina su misi minagi janga se hengalagli tha asegi awalagli basaruk da Beijing emergency medical center gi maike dagi fibam yamna luraba anabasing kaktagi oina ambulance call to yagani ana pong dokhibani adobo mamangi matam da sangsatta ambulance call to bagi janga se lising manga oramba du haujikti lising kuntra gi matak da hengalakle Beijing gi crematorium sing da covid na sibagi masing haji angakpu phangna hengalakpadagi police amasung security guard singna crematorium adugi wangbada ngaksen bagi thabak chathari journalist sing crematorium aduda sangbada thingba thamkhre crematorium aduda asi bhaksang kya ama drop tawna ba yamlaba ambulance sing koina tharaga leiri leikhidabagi imung manungi mioi singna su crematorium adugi akoibada kaplawagi khonchen taba phangle China da covid na ba amasung sibagi masing asi leptan hengalakpadagi Chinese authority gi maikhaidagi City da leiriba hospital sing da covid ki bed hengkatna ba amadi fevo screening clinic sing sabagi thabak yamna kana jathari incentive gear unit amadi atai treatment kya hengalle China gi covid laina paksana sandorokpa asida leba kasegi economy da chaun akai ba fire World Economic sing na survey tawbagi report amagi matungina chaliba December tha asida Haugi basahi lisingani taraga hundogi matamdagi khwadagi hanna China gi economy da saitheng pi bhai badu oire industrial activity kyasu saitheng pi ri haire Laichel ka hena thabadagi train kunthra ga nithoi cancel tawkhre lebakasagi tongan ba state sing da ingbagi sang hengalakpaga loinana ayoki matam da laichel ka hena thabadagi mayak singna uwa phangda bana maram oraga mafum khara da gari accident thokpagi report lakhraba matung UV da laichel ka hena thabana maram oraga train kunthra ga nithoi cancel tawkhre adogo mafum khara dana theng than kre haire CVRO Northern Railway Bhagalpur and Bihar Bikramsla amasung Barauni New Delhi train sing pung manga thengna lakhe amaromda Rajendra Nagar New Delhi Rajdhani amasung Rajendra Nagar New Delhi Sampurna Krandina pung ahom thengthana chatkhe Banaras New Delhi Superfast Slampur New Delhi Magadh Express amasung Dibrugarh New Delhi Rajdhani Express na pung ani thengthage amaromda ngasi ayu angan bada license ka hena thaba namaram oraga train tongliba passenger sing na mipaiba ulakpadagi Moradabad train kunthra ga nithoi cancel tawkhe haire Japan da unkanna tabadagi gari gaya lambi da pankhre train sing suspend tawkhre Japan gi Niigata Tohoku amasung Tokyo gi awang da leiba atai mafum kya record oiba sangda untarakpadagi highway sing da gari kya panduna laikhiba ga loinana mafum kya da power supply lepkhre amasung transportation da chaun akai pathokle haina weather agency amasung local media na haire Weather official sing na hai ki madudi Niigata prefecture gi lambi sing da unthana tabadagi gari sing panduna raigre local media report sing gi matungina fivam adu da mateng pangna ba self defense force sing deploy tawkhre Japan Meteorological Agency na phangdor kibada lebak popa nimit ki ayupung taraga mathoi taba phawada undabagi chang adu mafum khara dadi season gi average dagi sargom henki Yamagata prefecture gi village amada record oiba mongda meter 2.24 phawwa thana untaki amasung Niigata da meter 1.87 thana untaki Local authorities sing matungina unna sokalapa lamtam sing adugi highway sing da traffic jam sing makhadana laikhigani lebak popa nimit ki angan bada Niigata gi kasi wasgi da highway kaya da gari zanifan lom panduna laikhi haire Kalahandi murder case ki accused jail da thori janduna siramle Odisha ki Kalahandi district da ojanopi ama faba amasung hatpada marwina senaba Govind Sahu ngasi lebak popa nimita Bolangir district ki jail amagi premises manungda hauba upambi amada thori janduna siramle hana police na phangdokre upambi amadagi phi amana thori yalaga Sahu leirami amasung bhagpo Subdivision hospital da thuna poki adobo mafam adu da doctor sina mark sire hana lautoki aina Kandavanji sub jail ki authorities na haike Govinda Sahu bo ngasi judicial magistrate first class ki court photo kadabani jail authorities ki nakanda asoiba singlai ki ana DIG prisons Bhubaneswar Subkanda Misran haike amasung masigi mara laiba sing adugi madakta disciplinary ki thabagadu laukhatkani hana mahangna khata ge Bolangir Superintendent of Police Kulaskar Nidin Tagdu jail adugi lambi da laikre Bolangir district ki Tore Kelha block ki manung da laiva
Zari Kundaki Masagi Sahi Kungamari Surabi Oza Ado Pava Masung Hatpa to the Lebakasigi Mapum Punamak Tamoy Chon Kiamasung. Madam Madugi Minister of State D.S. Ministra Bo Mafam Lakuk Nadaba offers in the demand Tauki. Maruina Sianaba Equis Govin Sahu Asi Minister of State D.S. Ministra Kinaknaba Loinaba Amani Mr. Ministra Tataruki Tungda Navin Patnaik Cabinet Gilokre. Nabi Ozadu Kalahandi Disiki Mahaling Deleva Public School Amada Oza Oibani Aduga. Govin Sauna Educational Institution Adugi Managing Committee President Ozanovi Adu Hauki Basahigi October Nifanda Tiba Kanki de Amazon. October Tarakama Panda School Premise Manunda Labor Com Amadagi Maki Sarusing Amazon Atay Haksang Singi Sarusing Kuana Fangi. Ozanovi Adu Bahatpa Maki Haksang Adu Maset Kia Tukna Kakatva Amazon Madu Maitadokwa Aduga Madu Com Adugi Manunda from Zinbagi Maranda Sahubu Kuana Faki. Mano Ozanovi Adugi Bag Mobile Phone Amazon Atay Posaching Adu Evidence Manganadaba Maitadoki. Govin Saugi Nupiga Aron Bamari Lane Abasing Fongdok Kani Hana Ozanofi Aduna Mangonda Kihanki Madudagi Mahang Mabo Hoki Basahi October Nifanta Magi Kar Manunda Magauri Melagahatki Abazi Police Investigation Kang Bangangre Taudogadu CBN Tizinanaba Congress Ki Kandavanzi MLA Santos Singh Salujana Demand Taukre Atopa Congress MLA Sures Raukrena Judicial Inquiry Ama Demand Tauke Ngasi Zil Compound Ong Dahoba Upambi Amadagi Tauri Yanduna Sikiva Govin Sauna Quarter Pipa Statement Na Government Party BJP D losing Bakragi Maral Fondo Kanikan Badagi Mark Wahat Kibani Ana Odisha BJP Gi Mahila Morsa President Suruti Patna in Haike Makatarakwa Atopa Editorial Gi Kalam Amada Novida Natabalisa Zatpa Cherak Wat Padagi Kina Dravra India Manung das Chansin Krava Apik State Wajrabasu Manipur the Tokliba Novida Namza Namtek Viduna Nupi Wipigi Zat Mangan Bibagi Tadok De India ki missing jamba asoba staging dagi tadana aki akiba thaudok sing thoge andak ta mayung gi thongkal dagi nupi macha ama faraga kar amada hapsilaga thauriba kar gi maning gi sit namduna navi oibi gi izat mangan biram laga nabidang aduda mafam kya da koipu puraga kihan khangan bagi thabak satharam laga mayum me ata thanam bagi thaudok thokifa asida miyam yamna nongai na de asuk tam thiba lisat chaliba sing adu akan baserak pibasu miyam na pam nai Asigamba Tiam Lagana Tagana Upai Amatauraga is at Mangan Bibaki Tabakti Yamna Toina Toge. Taudoxing Asidas Yenaba Mioikea and Giweba Serak Pividanatana Aina Tingraba, Lanho Lupsing Sibaki Sarak Supikre, Adobo. Tokazabat Tam Tibalisat Asidi Adomak Toge. Togiba Taudoxing Asina Timbang Amlaridaba Taudok wherever Hibasi, Wang Weragi, Punchi Super Padok Piba, Amadi Sibaki Sarak Pava, Piruba Pava, Akipa Tabugum, Adomak Tolakva, Asina Piri Pasarak Sing Asigi Madagda. Karam Karambo Ufaina Taudok Singasi Tokta Honaba Tangai Faragdre. No people Iko Langlakpa Matamda Hectamak Fanganava Indiagi Mafam Kara de Ladiba, Ukta Visingi Colonicum, Afongba Colony Tambaki Kanava Fangadra, Ibesusang Oina, Pangtok Pajai. Hauzik Seraxing Asinadi Karisu, Akiba Paktogum Toina Atomak Togli. Lalo Lupsing Sibaki Sarak Pibadi, Soidana Pirakani, Habakitazaba Late, Adobo. Angoiba Sarakti, Atomatamdana Trabasu, Adum Piri. Maduna Aina Viba Serakasi, Akiba Dabagum Torokpa, Asina Nevagi Kiangrefta, Mara Lavasing Parsi Toraga Hatkibagum, Harpagi, Serak, Tangai Factory Habasi, Penadrava Miamki Wahine. Asumna Akan Basarak Piba Yabagi, Takta, Mara Lavasing di Atomak Piba Sumlagani, Amaboire, Hauzik, Nupida Natabalisa, Chatbagi Sarak Asidi, Kina Dabagum Taure. Are with the contenting Asikimat Wiba Paukara Asiba Paudam Zariba. Maribolocal News YouTube channel Asidagi Young Beriba Punamapatagasari. Channel is at the Kana Badi. Subscribe to the business, subscribe to the Like and share to Visuka Vigan of Namapo. Amakana Tagasari.